Ko tau pehe pe South Pacific Loans, peke mana tu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni, ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, o ke whia mao sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mao sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hao whia mao sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pēr tene lava, ke ne toko ni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tonu mai pe ki mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellingtoni. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Ane o mai o ku whawhia via pe tau toi whelongo atu. Koe uhifoki ko tonga tapuni, ko tongani I he mahinani. Koe. Ki lahi uha. Koe. Au kai ke uiloi pe koe uhinga e uha, koe tari e ki e lotu mo kaunga ngau he ni o kore Hawaii koe uhi ko tongo ue. Pe koe taimi to tonu pe ia e uha. O hifo koe taha foki ia e ka venga lotu o kou mana tui pe he ue siriana he taimi koe lotu koe wike lotu. O kore ki he ki kene omi ai uha no taimi to tonu. Pa kou tui koe ne toki fu tonu au me to e ni. Hau e uha, eh? Ai uha kai ke neongo hata mea ke pepe kai malomu ai kahoko fatongia pe mihena. Pe hange ko ia ko ke labe I ko ka venga foke ta polo kalama ko me faka no finance ta focus I no o kai ko no atu ka ko personal loan pe o ko loto ke no fope e tatala noa I he ta fako ia ka ko hi ko ngahi a pore ke o e fononga anga tau te fito ke u apaka politikare o ku fu malo I au pito I tongani e taimin. Pea ko tui kapau te ta fe more pe ke ta ki kamata mi ho mo fili. E ko hiko to ko os ke ne ola ho mo fili. Pea ku lolo tonga hoko foki lo tonga campaign mo Amerika e taimin. Ka ko hi ku osi o mo fili. Ya ne mo
o kutaki e pati o ko whakariri ai ka kai ke te iori ia wai ka koe uhi koe tau mahino i koe wholofola koe toka tūtūni koe ai o tua une os palani i pe neongo e ku tae loto mo tae loto ani ka koe fotutu ai o tua te tau tukulolo ko toa pe ki ai ka tau toki sio ai pe ko nonganga ka koe fo ke uilo i pe ko fe pati o ke kau gai New Zealand ka koe uhi koe mea pango ia ko hono kei whiri he kakai ai reipa. Ka te tau pelu la ko toa pe he kei pure pe toko lahi pa ko yanga ia na tula te bukalati. Ko kei hoko atu pe he reipa pe neongo e ku o maha ko whakarea totonu pe ia he wongo maa ai whehia. Ki pate na ku whakariri ai ka neongo maha lau a au. Ia malo vita e stare ki koe ka takat beke ka whanongo ka mana ki kamata e programa na tama he ka whanongo ko ki ongo ki ongo le si pe koni ko o si a whakatonton hake pe ko tui ko ongo le rea tu pe programa ko ni ko e programa foke aho ni ko tau programa ia pe mo e ka taha South Pacific Loans a ia ko e taha ia ngahi main sponsor ko ia o e ka taha ngongo Vipon Media pe ko e programa ko ni ku whakahoko pe ia pe mo e pure ko selectable pe me tonga ek o ku ne whakahoko o whaifatongi ai he lotu ka i he time ta tau pe o ku ki whaari ake ma polokalama ka ngai whatongi a ngā whakehe pe ka koe aho ni ku mau re he ne aho ne a Sarek Stare ki saipi apito ke ta hoko atu ki he konga koe na ke lau koe whiri ko anu usilani koe taha poke ni ha whiri mato aki mahu inga apito o tauni ki he whonua ko hinga hena e lotonga koe ne e hoko koe ne COVID-19 pea moe tataki ma koe na e whai he leipa o mahi no i pifuaho tala mai ko koe pātie ne o kuke whakariri a taha i e pāti leipa pea mo pea mahi no pe mono uhinga o na ia koe hinga fo koe whakaata koe he leipa ai kakai koe ni koko kunau kei moe mea ke nau kau he kau minista mga mea pehe na whakaata ngahi ulunganga koe ke sa ia he tau tonga mo i whakariste ane. Ka koe osean koe whiris da reki, o ko re kōtie ni rei paha tau ni manoa koe ni ki muini mai. E nau fwoi whiri koe ni. O kai ke ngata e toko lahi koe e kau MP koe whiri me ngai wahenga. Ka koe whiri koe ke pāti. Fwoi whiri koe voti na nau mahe pāti nai. Ko osi mao pena toa majority. I tu koe e system MMP koe nusilani. O ku talo no afe nusilani o ngau ake MMP. O ku te ekia ke lava ha pāti o majority. Ko tok fofua majority ien. Ka koe whehu ifu o ku atu he ni. Ko ha mea o ku whehala ki he ni. Lotonga o whakariri a he pāti koe ni o koe ke anga whakaristiane. Ka ku ose whiri ia o ku anga whakaristiane e o lai e whiri ka nau tolu. Ko hae mea palaparema ku ke ngarisio na e hoko stariki. Koe whakamoni mai ni ka te au ku alu vilo nusila sa kis o kai ke nau lere hanga tonu pelere ki o lunga ka nau whakavilo no tolo uku kirisita ai toe kua ke moe luo toe taha klaro kai ke koe anga e kuviu ku ke eke mai kuviu pa koe kuviu whakamoni ko ta wofi ke ngata anga he ku mai e mea noa ia ku whika uaki pea o tau ataina ko hiko ko tu whakate mo kalati o pa to ta ko ke ai ne view pakanga ne view na pango ia ka koe uhi te tau pelula ko to ape no mo hato me whakata pe he o tua ai reipa ki nau hoko atu pe ako ai kau ai pe ako ai toenga oi kakai ko to fia ne ko hanga toka pes ne fali mai ngahi siu ko ia pa ko kia te au ko tahi e mea o fifia o ko hi o ku kaulo ia foki o nau whenga peke nau nofo i loto neongo kai ke kau ia mea paporikare o hi ko nau patongia ka ko fifia o kai toko taha tapu ange moi whakarea o ku iai hono kete ke asi mai ki mua o tala mai ai mea o tui ki ai e ko hi pako kia te au o tau salute ko toa ke po iai ko ia aloia na resoni tupou
Koi. he ne hanga o mai he ko ilo pe kula he tālanga pe lahi o no whia ka o ku ia e rea ta whata anō pe kai koe ke kau hata. Koi. Koe uhi pa koe ke kau hata he whiri ai kakai e mau whiri e leipa. Pe ka koe uhi hange pe koe ia o ko talatu neongo e ku kovi ia ia nau tolu ka koe ka kuos whakata pe ia he o tua Koi. ke nau taki. Taki. Koe toka tutu ni koe mea ia na toka tutu ni he kilu a e taki pe reipa neongo e nau kovi o hua ka te nau kei taki. Koi. Koe ai te neongo hatoi mea ke whewhe ta perula o talango fua ke ngahi mea totonu koe nau ai pe koe mea halapa whakapepa ki ka koe hio ke polawe na iai e o poin la lahi e ua kau kona ke marisuana pe moe Indonesia na e te kai e mau pau hange koe whakahua ko whai ki lahi nofo wao ia lahi kalo ki uta o kai ke fuma wai e update ko ia o mea koko e taimini pe ko ma we ola ko ia ke Indonesia pe moe ta faki ko ia o ai marisuana pe ko hatu kunga ko ia ko ma we ola ku whakalao Kai, oku kei whai pe ngā ue kia he tai ni mi estare, ku tikai ke mao hono ola, ko ngo ka veinga la lahi fo ki e nia, ai whenga ko ia ki nau tolu kona, ku nau whenga i ke teke ko koe whaatae, ai mari soana, ke ngā ue aki ko konga ia e ngai whai toko, ke ngā ue aki ke sino e tangata mo mea. Pea koe Indonesia whukia ko ka veinga lahi moia, ke lava pasi ka tikai ke lava o finalize o ngo ka venga ko ia o ke fai pe ke hoko atu pe ia I no talanga I mo no fai nga we ke I ta fa politika ko tu fuga le pa he ni stareki ko ne oscar foi fili ko ni o ku mahino leva e ta ki to la yang e ta kau fa fofonga ko me Pasifiki o kuna o minista ko hele pa mo mai no me foca fine tonga ko na tau tol ko cheni salesa pe mo e sepuloni o ku o smahino pe na ona na minista he plan ko si ko ai mo tanga ta mo ko ai fa sio ko MP ko mangere o te ai mo au pito pe ko hai au pito io apito sio Goia, o te ai be mo ka ufafonga kehe me Pasifiki na lava I he whiri koe ni. Ka tau hanga atu pe e toi toko lahe tau ka inga be Pasifiki e te nau I he kabineti ko ia o e pureanga ko Nusilani. Ko ngong whawhi fia I he ta whaake taha ko talo foki, o kui foki e I Nusilani a national ko party a kau palangi. Pau lewa le pae ko party a tau tolu kau ailani. Ka kona o ko ke whakariria po ko he tau pāti ko tau kau ailani. Ai o ku ke alu rewa ko pāti whe I Nusilani. na kulakalatu ko ki Nusilana Koi. na aku pili he reipa Koi. I he whakakau tokua te ke fulava haku he nai te ke na no fonua pe Nusilana ho kulata o taha. Koi. Pe ana ko reipa na lotonga taki he tau ko ia. Pe ma wai e pepa no fonua pe ko mea kona omi ke te au ko pati eni o ne tokanga I ka wailani. Pe ka masiva tokua. Koi. Pe ia o mega ke taimi ko he kala ke foi pakaosi ka he kala ko kamata ke introduce ia ngai lao mea ko taimi ia na ku foki ai me he reipa. Koi. Ko wi ke au pe ia mo ku tui fa foi tui ko mea ko tui ke ai te walu pe ai o mate ai pa te fai pe mea ko ia. Ko ku fehi a ko he mea ko na na fai he taimi ko ia. Ko ku iutenia mea na tolu. Mau taimi to e whakamatala I mai e ha po e ha. Koi. O kuna wala mai na tau ke tama I mata o e kutui whakalotu. Pea. Ko hika kwa te tō no whakafoi tui ata ko mea whakafoi tui ka o kui kai ke whea ia ke nau. Kai ke. Ko ke he whakamamani e ngai ao. Ko tari pia ko pehui. Pea me iai rewa na kulaki awhe pe ke pāti koe na national. Pea me iai rewa taimi koe na iai e ki pāti koe na taito Ia. Ai tama kona kune hamo Philip Taito. Ia. Tai. Na ku sa ia ne polisi. Ege. Pea feila e kau taha ko e pāti ko ia.
pe au mafuri lewa me ko ya o kau he kau vouti ko ni ko e o ku tipeni pe me polisi Koe. Aia ko no moni na ko kau he kau vouti ko ya o pe polisi ko pati ko si o sai pete ka neon ia e tu pa me na o ko ke tu yang e pe ke national Koe. pe e ui ko pati e kau palangi pe e ui ko pati e kau hinehina pe e ui ko pati e kau pisinisi pe ko ha pe no pahinga ui ka ko ke sai ia nge pe ia i ia na to ko ui ka pai fa pe ona ki mo pati ko na ko ai leipa to ku ko pati e kau ai la ko ha no au ngai a kau ka pa ko na ko pati e kau ai la ni ka na o mai na to o fa puna e kutui ori helo to vao ka taki kui no way Ange ko lau ko to lau ko a Trump i campaign ni ko America. Hell no way. No way. He kai ke na o mai na toria. Pe neon o ia ko ke wing ai te ai fa foi tu ia tai ke we si ai na ya. Ka ke tawa tai na kita ke te whakaha e te tui. Ko ai o ko pe au o ko hiki to ai whakapo uri e ai i historia fo ke lau ko ni ko dark ages. Ko kuanga ia na ta ofi fo ki ai to lau he ka kai folo fola mo ngai be ai whakatonu rea i mai pe e haki pe ai loa historia ko kuanga ka po hange ka te au ia ko hanga he rei pa o ka mere pu ki tau tolu ke tau to e foki he kuanga o taku ko mama ni he me afaka ata mai ka unau to hanga na to ria o faule ra ki tau tolu ke tau to alu tau to ke kuanga whakapo Pakai ke ngata he na me ko na ku ai ke o mai mo e ke whakalau e marisuana pe ai ke whakalau ta ko fai ngo fua ka na to ke na whakalau ia pai nga whakapo na whakalau i e apostle ko ni ku na to e teke mai ni ke ai pe mo e euthanasia hange ko lau ko lau ko ha covid te na to e ta e ala ke fai ka pau ko aia ko ne tu ureva ko na tamate vare tamate mo vai ko fe hui te na whakapasi na i halao ke tamate mo ka loto ke mate kotoa e hapu i whakapoto ai mo hafua aia ko kuanga peia e ku viu pe mahalo pe e whakanga mahalo pe tola he ni te na pe mai ha mo sai peia o ku tataha ata peia ke whakatonea tapia ui o ku nau hiki to me he kovi ki he kovi alu me whakapouri to e lo ange taure a tonga ko gui ko whakapouri lo aia ko kutui ko aku ko me ko manga ka e pa ta mini nau manga nau toru ke whakapouri lo ke patonga e whakapouri ko tai mi mate ai e mama he hala pure anga ko ai pe whankita pu o ke yo ni pe o e na ia o ku te ke i tau tonia ke fuloki tamate mo mama pa ko te sio hata he ka hata aia ko loto heri i he la pa o ku ne pe neongo pe ngari e ko sio ifo e talanga i tai mini e Facebook o talanga i e ka fai fekau he fai fekau me tu tisi ka fai fekau ko na he sia si wesi ana ko na ko wi ko umia ko ia o ku hoko pea o ku takita hati fen kia te au he kai ke to e tui au ki ha whaifekau pe ko hataha lotu o ku ne tifeni o tau ki te ka ku ne poupou i e whakasoto tonu ke malanga ia he loto tahi na ala tuia tu ka hatuku hari pe ko hawhainga mea ko ai ko ke to e whakapoto i mai tatau ai pe ko ai pe na alo mata ke ta pilo se mai to i tapu ka ko hanga we i be ko ya ku kau ia whakapiko whakahela whakamamahi mata ke sio whakamamahi teringa ke whanongo whakamamahi atamai ke whakakau ki ai ege ko anga ia e viu ko mea maari e pe toki hu mai e ta foi polokalama ko ni e starek oku o se maufili na me ia e tokolahi e mahalo na me whanongo ho polokalama
na nau mei to na tole nau fili party vote ki rei pa e o se foi programa ka mea mari ta toki hu mai ta foi programa ko o se fili ke hawa lewa e konkore pa ka ko toka nga tu au ki he o fe rei pa ia ko i tonga na mo moku o mo party rei pa ia mo tol ko na i tonga na he lere ta pure anga he tu he tai ni mi ko fe anga ho wakai ke tau tunga fa politikare ko i lolotonga i tonga na ke ia i tonu fo ke tai ni o ku ke ngā ue holo i he wohonga ia o e ngahi mea koko he nā koe whia ilo te pehe ka kai me murini pe ku anga whewhea ngā tuunga ai tuunga wha politikare he nā ulahi pe mau talanoa holo he ni ka koe talanoa pe me mama o koko e ku ke iai tonu he taini Moni lau ko ni ko me to ke lau mama o ange tamata ko na tatau e me pesa mo yanga po ni pa ma o koi e au tuku ke hanga astereria pa ko tu e ka pe ma seria ka ai pe foi fonu ai tolu ko ni ko kasi ai e ku o ko haku toki o hake pe e fakau mau pe ki ai Amerika, Tongani, Monusilana. Koi. Koe pati koe e Democrat koe a Amerika. Koe tatau ia e reipa koe a Nusilani. Koi. Pea moe tatau ia moe patoa a Tonga. Oku nau teke ai whahinga mea. Oku uai tau rea Tonga, oku nau kou a Keynes takauren. Koi. Pea oku nau alu nau tori ia he tae whakanatula. Aia koe anga ia e guviu, aia koe foi toka te rini. Pe koe foi filosofia, o ku tui tatau ai, pe o nau tala noa, pe kai ka koe whainga mea, waka fia he uto, o tatau ai e ni. Te ke sino ki Amerika, i e taimi, pati koe Democrat, o nau whenga na toke whātai kai mea, au aia koe tau pehe, koe foi polisi ko ia o ku i kai ke whakanga ia i e patoa. He koe ko nau tolu pe ia o nau fihia e pea ko ia ka koe whahinga toka te rine o ku wilo whakamamani la. Te tau whoki tau toki he tohi tapu ka mata me ia keini mo e peri. Koe foi mama e ua ko ia ke hiape. Ha uai pe me ia keini mo e peri. Ha uai pe o au mai ki o tau kuongani. Te ke sio o ke whanau kwa ase kupe. Ai hoko ai pe me ai a ko ia. Pea kua mai koe ke taimi ni, koe mea tatau pe ia hoko i mamani ke taimi. Aia, koe anga eni e ku analaiso pe ia koe a aku. Mahalo e hala ia ka hatola, e kohani. Ka ke sio koe foi lau maari e koe ia na e hau pe me kamata anga. Pea koe te kai ke motu ia. Aia koe reipa koe anusilana, koe filosofia ia, ai democrático a Amerika, koe patoa i tongan. Ai koe eu bea ia koe whainga mea tatau. Sai koe pati koe niko ku iai a pohiva mo mea he taimi. Ku mei in line na tol mo national a New Zealand. Pea mo pati koe niko e Republican a Amerika. O ku ki common sense pea mahino o ku ki whakakaukau i lelei mahino o ku iai ai mea ku whaare aki he tokolahi. O kai mea ku hiri he waha au pa. O ku ui koe ulu, pa ku he ulu, o kai foi mea ku iai koe uto. Pea o ku whelave i rewa e uto mo i tohi tapu. O na ngā au e whakataha. Ka kou sia ke whaunga e nihi koe koe lawe ki tari. Aia koe waha au ma, o ku hiri ai foi pūpū. Pea ko loto. Hake bea ki tamapua ku kake tu me bea ku hake hase anaka ku os mate bea ku tu me bea ku pu pe mo sino Io pakapa we tau ilo pita te na tula pu ko no puhi at pe teka. Akake. Koe anga ia e ku sio pa. Te ke sio ke whainga mea ko ku teke ko he. Mana tu yo tau peta tau ko to lai tau pe na ha. Ko foi toka terin. Se que foi toka terin. Te tau pe tau to
Luia ko New Zealand ko e rei pa wanga kovi pe hamu hama whakata ngai mea kovi me afua. I kai, ko foi toka te rine o kuo ai ni ihi o tui ki ai. Pea koe na watu koe ki ai, o hange koe lau koe, hange ia koe koe polisia toka te rine koe ia. Ko ho join ka mautolu, tu usi ai mea he waha au ma, whitonga ke foi kupu, pe he kai te ke toi hao whai hao lau, you follow Talita. Aia koe koe hangai, pato mea koe pātu, koe ngai pātu koe, iai e mea ia koe konsenisi, tarange whakakaukau. Aie, koe hangai usat, ko tongani e taimini, o lahi voke mea ia ke whai kia i e tala noa. Lahi vau e ose tapolo kalama taua. He ku alu e tia ke toi, kua osi e whakatuku i tā ia, ku alu e whakaori. Tere se oki, o ku hanga e ni o teke foke ai masiva. Mata whaatala noa pe foke taua ki ai. O koe ke utui au ke mea ko ia. So hanga rewa he ni ia i muri. Hanga he ni ia i muri he kautonga o teke ke nau tāna ki paanga. O tokoni mai aki ki tongani ki he mea tokua o kui koe masiva. Te he kai ke utoe titei la hen tato titei la ha hoke. Kau kai ke tui au ke mea koe ia. O ku tere ia he kaka mo fatu he whainga toka te rine. O ku ami o pe mo e kaka. Kai taki tuku ia tue ke tapaki. O ko whilame ke mea koni ko i tongan pa. Ko mea whakamaman lahi e nia Sylvester. Ko whahua toa ke bete tānoa, e mitia. O ko tuku aki e au whakaiau pe ia. Koe lahi tahe palo pare mai mamani koe ngau e ho kakai koe na ui koe kau miti. Aia, koe kusio koe ka nau tolu. Te ke whakatokanga. O koe ke wilau ia peku whewhe ho nau e nau whakakaukau. He te ke sio ki Amerika hange ke te au koe kau taha miti a lahi pe taha o kunau pou ke Trump. Ai Fox News. Toe ngā kotoa o kunau whakawhepaki. Pea nā mo e Fox, kia te au e ku uhinga. Koe hako e whatongia e mitia. Ko hai o ku kau ki ai e mitia. Pea koe mitia kia te au, koe tari ke whehui koe ia. Koe mitia ko nau whatongia ke o mai pe mea ku hoko. Ke ilo he kakai e fo. Tuang he whai whakamau o ku he kakai. Kaki sako ke mitia he kuongan. Ke he au pitoi. Kaya koe mea koe sio ko ni koe i he ranga pefukia e kupiu. Ku hanga he mea pa koe whielau. Ai kai ke nau moke hake i Amerika ki a Trump. Tau siapa tatu e Trump talai pe fake news. Kaku ai pe mo ni a Trump. E ke pe ne rea nai a wo mai pe a mio. Ai ko ku he ko ke fia voke ku sio ke vipon meeting. Ai na ku ke i ho kau taha mitia. Ko ku fia koe. Te ke tu ma au pe i ho neutral. Pe te ke whakapaheke. How soon before you whakapaheke? Ko tau whi mau whuko ni e tare ke tau kei tū mao pe neutral, Ka lawa ke hau katoa pe, ai ngahi whahahi katoa pe. Ha ta whainga taha pe. Ko mau mea ko mau whaamu ke hetai nimi, ke whaka ata ai whahinga mea ngā ue koe ni, ki ha taha pe. Ta tau ai pe ia pe ku hae taha koe ia. Pehu ia tu ka koe. Ke kouilo ku ke hanga o le koti, ke hanga o tauhi ai ume a kotope ho polo kalama. Koe ku pehu i te ke kei tu uma o neutral koe ni, pe te ke whakapaheke o hange koe kau mitia I mean o whakapaheke. Koe ku inga koe tana ia palo pare ma ko tu aki pa koe ki toka ngau pe i tamaha taha mitia kau I don't care. Ka koe mea koe ku uhinga ki ai he ku o si o mai pe kau mitia me nau asenita. Ko nau pe hepe tau tuku i ki lalo a mea. Pea nau toki si I lari ai o au ki he kaimongea.
ko pe ui ko ha kwa hona fatongia ko ne mitia pe ata haia o piva piritia ko ne hange ka te auia ko hoko mitia ia tai mini ko fu kautaha tui piva Piva ki he kakai ai ko hake penia ko te ko ha ho career ko au I like ke hoko ko faiongong pe a wo sange pe a ko pe o ngutulau Gutula. te soatu ko ki na tula e kau mitia alwa ke aki ta hine pe ko aki tama tupulere ya ke moyanga lere ko ne mitia pe piriti ai ko kusio ko ha mo me au pai ki kakai ko mo faia e me a ko ya ko ga toka ko e ko o puke i me apa ko whakama o popo tai mini o puke kei tu pe lot o tau aki om ka ko ku save a ko mo ku analyze mo ku pe hepe e a fe na i hatai pe ko fe faha e whakapahe ke ki ai e bi poni e ko pahai pe ko o mata lele ko na tu piva to ke tau pahe ke ki ai ai o mone ai fa kau ko ke fatala no ki ai e ku he ko e time la he ko nei be foi asen ma fo fala be ha po ha fa asenita ku o ha mo nga mitia po ha asenita ko ka pure ko ha na dole mitia ko ya ka pa ko na asenita na do fo politikare ke huo fare area e va be no mai no ona he kakai pa ko ko tu e fa fala la pe ai ka me bine ku tau fa am ke ai ki media ko ni ai pipon media ke hoko pe ko ha fahinga me nga au ke ata pe ka fahinga ta he ka ke se ha ta ha ko area ka ke ata pe ke o mai pe ko me are vai a ki motore kakai ke moto ki fai no fra mau e nga me ko quatro kakai ko ni ko ti ma ko fahinga tau ata ina ko ya ko hoko pe ko foi ngau fa lotu ia e te ngo mai pe fia te ngo wai ta ko to pe ko la pe fra hoko no le o he por kalama ka ko te si no heni e sovesta te si o monico ko ka miti ia na o si o mai pe na to ia aku hange ni ko ku pe ka pau ko au o ki ai hame a ko tokanga ke whakahoko ke mitia. O ku te o si ilo pe kita, ko mitia ngutula we, ko mitia hae, ko mitia hae, pa ku o si ange mea ia, kai kia mitia ia ke te toi whalala ki ai. Ko hono uhinga, mana tu i te alu kita, ke ku hange pe mitia ia he taime ni, ko kau tapuanga me talanoa, ko kau mai whekau. Ko na upatongia ka wata tala mai hate ane pal pare ma pe ngata pe ya kita pa te lotu ki ai pe ngata ka ko ka mitia ka paure ma wata o mai ha ne me kita ke te ko wi pe te faka poto ka ko wi ko hiri pe ngai taimi ko te ka hala ke pe mo tama ko ya ko ne tupe ia he tupe ko ko hame ko me ai ko na uhinga ke ane na ko patoa o inline ia mo reipa whakataha mo te mokureti ko a Amerika ka ke ranga pe ko analyze ai mi tatang wo ke solvesta o ku lahi ai mea ko ke lave ke ai ka pau ke te lahi pe taimi he ko wi ko ta po ke ai nei mana tu na tatara ke lere ha mau me ahen ke pal pare ma ko na kusio ki ai man tu na talatu o ko ke as fai pe save ko pal pare ma ko na kusio ki ai o ku ikai ke lava he pure anga ia o control le lei ke ia hala mahino ke ne control anga finance pe a he ikai ke lava ke fuhu e whakalao mo tai whakalao pe ke lava ke fuhu e tariui mo tai tariui ko fia au pito i he wike ko osi na
I heuge ko si nai asi mai ai pe me he panke pure o kuna hanga ai lao ki finance ke whakapapau ia nge e kawai mahalo mo u PCT pe au kune hanga rewa o mai e whakaukau tōtoa uhinga ke tariu e kaurere ia ki he kakai ke pure i ke whakapapau o kai ke hanga e ki nau tolu kou pao e nau seniti o tā palasia kakai e funpa ke play pe e ke mi kai play pe i loto he lao ka ko he kai ke whakaiki ki lahi ki ai ka ko whakarika tu pe ko i ke pao pe na ke o si tokanga ia he New Zealand ko si ka kau ia he foi me a whaka finance e o ngongo i tongana sa ia o pito ai o inga ko ki manga mai ai kuranga ke fai e foi me a ko ia ke nau hanga o control ai me a ko ia neongo he kai ke sa ia e funky finance ka ko pau pe ke fai he purianga me a ke malu ya ke kakai whakalu fu ka ko kau au he pou la ia ko to e ni pete nau nga unu a fe he ko fuoloa me ko na kula me atu ke nau hanga ai o resisita ko website ke nau hanga ke ilo ai nga hino pe ko hai o kuno ko api no hai ko hai o entaitolo ki ai ko hai ai pe ko hai o ku ona hange ko me ko nusila ai aku so atu kai ke ko fie ko lave i pe o me ko ni ko ta o lai me vangi me ai na hanga o hiki hi pope ko sio ko ta ki fuolo mai tuku ke whakaosia ki maaho. Kai tuku ke whakaosia ke mana tui na tatala noa fuku kwe ku timi. Koia. Kone tuku ai taimini, o ku tui, o ku te kei pe ke toi ririu. Te kei toi ririu ho timi, Te kei ke toi ririu koe kongo i, o ku nau toi fu maalohia. Koia. Aia koe, ko nau tolu koe nau pe atu, o ku heka he wā mei popo, o ku toi fu popo ange wā mei taimini. Koia. Aia koe taulak polo kalama na e hange ka ki kamata popo. O ele ne tu e taimini. Te fu popo, ki molokau ka to e kaka to extra weight o ha molokau. O e ne lai lalo. Aie koe anga koe ta foki mua ki he tala noa whakanoa. Koia. Taia mea ko fia ai e taimini. Inau tolu koe na me nusilana. O ku nau kei whetutaki mai pe a wau ke ni ihi nau ki whemo e kina ne afi. Nau toki tā atu ki nusilana ki he toko pia nai a ne pō. Maha koe osia e walu. Koe toki mau ia e nau umbiskong. Ko whare ia te peka nau tolu e mea ke whai. Ke nau alu ki ho au ofisi pa kou tui. Ko aini ke toki foki ki he mau system o sio pe was approve e nau no pe kai was ma pe nau safety. Ko ia ai o tahia me pa vivia ko pa pe ke pahino ko tau kainga neongo e ku foto atu pe me tonga ikin pe mo e otomoto nga fa ka hange pe ko ia ta fa lave ki ai ko me ma nga pe ke nau ma e fika fa mo ui no avalu ngeau valvalu i valvalu pe a ke fetutaki ai ke querea mai ki te au te na hanga reva o te sfera mai tonga ke tatala noa pahino ka ha ofie mau ka pau te usio atu o ku ikai ke malama te tala peka ko ikai ka pau io ka ko e peset lahi ko ki ni ko ni ko nau ta mai ki tongani talo e ku heni te upehepe ko peset ia e hiva pitu o ko recommend pe o sai pe ko ahe ai ko ki ni si te ko pe fa ngauhinga ko sa ia ka ke loto ke ai ke mole ona taimi ya halai mo na mana tunga e ki ai ka taim ta tau pe hange ko ia ko ke osi kamata ke ta polo kalama ai ongo va ko ia sa siglo au kalani taha iman pe taha ko na ia me na itongan e na alu ko ia ke whakawhika ngahi o whakahingoa ko to ngahi hala mo whakawhika na ko ia e sege pakarea ko na ke pai ane nai ko maa ko ia i manukau o ku e fika ua Cavendish Drive
tai mini ko te ki in pe ua Cavendish Drive kai toi fish. Taka ku te ki ova he kukolo ko pe mai pe misini no stop go back. Aga hanga potonga. Mos tala mai pe mo teknologia 500 meters away on your left. Ko te aua te pe mai 10 left, 10 right. Ko apu topa. O tui ko tongani. Ne kai ke fuoloa me hen. Mauhanga pe o kukolo I ke tala mai. O te fielere ki ni to ua ke api ai o Mr. Smith. O ku fika fiha he halapa ko te kihini pe hangi ko mautolu hena. Ku atu he lalo sare mohe se tau atu. Ko kamata ke tau kiki me pakahino hino hala ko ita. Ko I ngaofe alu atu ai tawhaki o wai e fuku lou pata o kutuu heke mai ki hala. Pea I mui ai o kuyai e hamo ya. Ko tui ko e hiri angai taimi me hen. Alu atongani ki he teknolosia. Pea totoa. Kage ko anga pe ia e tu atu me tonga eki. O ku malu lerei pe e ahe ahon. Pea o ku me a whakawhiwhia taimine mea koe lahi ngoue. Totoa. Ngoue lahi au pite kakai. Mahu e whonua. Pea mea pango pe koe mereni. O ku ki lavea e mereni. He ka te kai ke uilau ia ku utatu e mereni ki nusila na nau pehe. Mase. Ke kakai ka mosia tokani pe ko ai fua he ka uto mereni e toki mahino koe ka au o ku uta. Pea mea pango ia koe fu area lahi ia ke tala noa. Ka ne ongo ia ku whambe ke tutu e ta taimi ko ilo pe o ku ke lahi ngai whatongia me hena. Ka ku whamalo atu e mau whainga maari e pea kataki pe whalahi mo ua. Ka ku whawhenga ke live mai me uta. Ke unga ke hoko I me mia, Ko tui ko ta polokalama hoko. Te live mai me uta. Koe ka mea koe ki mohenga moa pe. Ko koe ki aha fuku mea whewhe ai koe o pofu maloisin. Na maua pateta. Malo apito ai. Yo malo e stare ki koe ha koe. Koe mea koe he mereni. Na o koe ilo pe foke tai di minu silani koe foi tai mea tia koe ni ki ti sema o ku whaingata e ki te alo kita mao holo ha mereni o ku whakatau. Koe kanamba nai ki asi mai na taimi koe na ki o haware pe mato he maot ki he teori o ku ki whare fruti o ku asi a mereni koe kautaha nisi kautaha koe na I tongana asi mai na o mereni o stika I mai pea mau whakatau mai ma whangi mereni whai mau kai o tai pea wike peta ha maha pe ose wike ua ku hao koe o ngō ku whaitai mai ku mao koe mea huhu kia koe mereni pea ko tui mahalo koe ka veinga lahi e hanko ho lau o koe ai fo I lao e ua heni ke ore wahan tukuange koe ka ngā ka wheu ia tu ka koe wholoa puria pa ke toki alu rewa stareki koe o koe fo I lao hene ko whaam ke ki o maanga hao viu mea I mi tongana ulua ki ko lao ko e mari swan mari meth drugs ai o ku hiki e tau tea ka mao hataha meha mo drugs o ku laka he kalami e taha mape ua wal ko tau tea mo tu ai na kai ke fu fe au pe ta tolu tai ni me ku lau pe ke te mo ua o miliona pe ko te ngai popula ki he mate o ku ke pehe ku o ku fea pe ai hono hiki kone tau te mahalo ko fo I mahalo pe ai a kakai mo mea he wesi a gonu fahe drugs Koe tari koe te whai ki ai I he personal view ka aku ko tui pe tu hash ai tau tea fu tia te au ia fu lahi ia man tui ko personal view pe nia koe whehu I e lava he tau tea ko ia kene hanga o holoki ai mau lao I he area ko ia koe whehu ia koe kutari ki ai koe kutari koe ki ai o koutui I kai pena I he I kai koe ai tari I he pui tua ko ia ai mea koe ni e lahi ange o koutui o kai whake ni nusilana tau ia pito ki pakwai ke u hanga tuki lalo matakari ko ia e ka pi
ka wai foke ni na wi hena na Koi. ko na to mai pena to ki to na to fai na to ke isi maluang e na no foi lo Loto. ka ko winga o ku faka more ko la miliona foki ko ke fuma o statistika ko no silana Koi. pe ko to ko pe ku panga fiha ki ono tau hi hato popula i he aho Koi. aya ko sia tu ka atu ia o ko tu yang e ki hono educate i kakai Koi. ke whakamore he pure anga o nau invest hange ko mea kon ko e Salvation Army Koi. e ngahi kau taha pe ko anga nia e kuviu ka he Koi. pe a whenga ke au ai pe hange ko e pau koe ke uhinga we tapa ko ni ke tu kwa ki ai ngai kau taha tu Koi. ka ke hanga e pure anga o whakaivia whakapaanga ai ngahi kau taha lotu ke toko ni whakapaanga ke whaiha whaahinga mea ke a ko ia ki hono kau me mi pa pe a ko hani i o kai ke kau ki a siasi kau nau kau he mamau ke o koutu iange ki ai Koi. kai o ua e tafoki pe o alo e tantea mana tu e mea kona talatu e tatala noa ko Koi. o kou pou ke pureanga ko i he mea la e taim tatau ka pau pe a mea pa ke tu ki ai pa kai pe ke tu iau ki ai Koi. ai a ko ne tu ko ni ga e tau te a ko ki ai o ku ki i he mai a ka Koi. ta ka pau leva te fai ha case Koi. pe ave au o tau te ai o tuku popula ki he mate Koi. ko ku fehui ko hane ene benefiti a ki he pure anga mo community o ku o si ai e toenga ko na me fe ke fai e hia ko ya te na holomu ai o kai ke ai ha concrete evidencia e lava ke ne tala mai i o pe kai ka ko tari a ki ai o kai ke tu ia o solo Koi. ai ko tu yang ke invest pure anga to educate the people Koi. i tafaki ko o kai ke tu ia pe ka to aluatu o me ka ku ka ke ko anga i tari o biu ko yo feui Koi fe fa o si pe stare. Koi lao ko ni na fa hu ke fa le area au ku na kore ai e he minister lao le o Samuel Waipulu ki he fa le area ko makatunga lao ko ni ko fie mau ke whakahua tu ai anga whakatonga. Ke whakakau ia i he whaitu tu uni koe ai tui whamaulahi. Ko hinga a whatata pe ki he ni ka pau ka pau e aha whahinga whakatamak exitene me alere ia o more aha mo ui a ta. He ku ngau tai tokanga aku. Pe au alu re vau ia mo ku family o mo whahinga tokonaki mo me a kore whamore more. Neongo he kai ke te mo ui toko taha ia ko ia. Ka koe fo i kore whamore more ko ia koe taha e ta wanga whakatonga. I he nofo a kāinga. Pea ke tohi i he tohi lao. O ku iai mea koe kore whakamore more whakatonga. Mo ngau e pehe. Pea e a kaure vai i he whai tūtu uniko e tui whakamau. Pa ne talare tui whakamau. Ko hia na ke whai na ke mate e toko taha ko. Whau ta e tokanga me haa fua. Ka ko uhinga ku talamai he kupu i lao whē. O ku atake ke kore whakamore more. Pea ko hingana ke os whakahoko kore whamore ko ia pea tari e whamiri mamahi ko ia ai ko tau tea ko tau e hongfulu pa e whakasisi ia aki tau pe ua ai ko me uhinga pehe ko ha hoanga ho wakai ki he whakahu e ulunganga whakatonga ke kau he tau he lao mo ko nistuto ne o ku kai pe fo ke ia taimi kovi ai pe ta e fie mauai ai kore whakamore more koi koe mo ui whakamore more o fie mau ia taimi koto ape koi ia koe foi kore koni koko ai koe ke whakakau o kokau a sa ia ai koi i e uhinga ke manatui koe taimi koni koe o whai tutune ka o whakamau ka o pea tu he tau ka po na os whai kore whakamore more koe sio koe whakamau o kuiai ha mea pehe he lao koe ne nou pe kone auti koi koe ne pe mai pe koe mea ko si kau he lao iyo
okay, e hanga le vai pa he kai ko uhinga ia ke whakahao. Koi. Ka ke kau e mea ko ia e ne whakakau ai tautea. Koi. Ai au hange ia ko kau loia ko tai ko ai tari halaia kai kore whakasisi tautea. Koi. E ko smahino pe ko halai kai kore whakasisi. Kia te au ia ko poupou au ia ko sa ia hai whakakau. I pea o ku talanga i whuki a heni o pehe to kua he ni ihi. Ko uhinga pe ai he minista re o ia kona he. Koi. O ku ai he keisi ai a ha. Ko usio ata ia ke au pe ia. Koi. Ko whakasipinga mo oni pena na ke o mai koe anenai. Koi. Ka pau te holo mui hifo he Mount Railway o tau hataha o more ai ene mo. Koi whehu i nane palani tari i kai. Na e iai a whainga loto kehe na ia te au i kai. Koi fu matu aki te halaki. Koi. Pea koe whatungia rewa o oku e ku ilo e hala. Koe au ke whamiri ko ia he kai ke toi whakafoki mai sino koe aku o pekia ia. Koi. Koi whamore he hala na e hoko. Taim koe au ai ke whakamau anga. Oku i he whakamau kene o hake ai fo imuoni ko ia he kua kau he lao. Lao. Pea ka pau koe uhinga e whakarea i he lao ia ke kaniseri. Kau kai ke utui o uhinga pe he lao. Koi. Pea ka pau o whatonea i ani koe uhinga hono teke ke sāmiu koe uhi koe hakeisi mea. O kai ke koe hanga tau ka o mai ai e ki fo i keisi e taha. Kene hanga o uesia i hangahi lelei e ala mau ia i hangahi taimike mo hangahi mea keke. Koi. Ka kia te au koe tari whalu koe kai o ka wahi sa ia ke he fo i lao. In principle o sa ia ui ai ke i he mea koe ia. Hange koe lau ke spirit ka kai ai. Ia ni upou ki ai. Koe kai pango foki e solvesta he kuhanga he ni ia o mai e mea whakapolitikare. Ke pio whakataha e nau whai tūni. Kia te au, ki hanga o mai tui whakapolitikare ke mea koe ia. O ko o mai pia, whakaukau re rei pia ako, sio atu e ki ai, is a good idea. Ka pau e hoko haku. Pea ka pau o ku nae matu aki intentional pe ia, ke he ia. Pea ka pau e kore whakamore pe ia, mana tui o kui kai uhinga ia. I he ku lave i. O kai uhinga ia ke pehe ai. Ko e hoko pe kore whakamore, pea kua pau ke whakamau anga, ke nau hanga e nau tolu o holoke tau te ikai. Uhinga ko e mau koi ki ai. Ko e whakamore ko e anga whakafonua. Pea ke kau he lao, ke hanga e whakamau o recognize pe ai mea ko ia, ko e ha ene tutu uni ke kau ai. Ka kou kau au he tui, ki he kore whamure. Taka pau koe uhinga ia e kakai, hani i kunau tae loto ke lao, koe uhi tokua e tari hopo a hai mo hai koe mea tari pea e foi lao ia ke ose hopo kai pa tiku tau a tari na ia. E tuki whakahunga ne maha te nau tari e nau tolu ai. He ka ke hoki ko whakapolitikare i ni ihia e nau uhinga. Ka kia te au. In principle, o ko sa ia au ai. Koe uhi, na mo e hia fai ilo. Kau te alo kore whamore, o ku te ilo koe tutun pe ia e toi tapu. Ka ku te ilo ku te halaia pa te alo kore whamore, koe tutun ia e toi tapu. Koe whamoni ia o natula o tua, koe tōtaha ko tō pe ko kore whamore i hono ao tene tā. Mete mo e te whihalaki mo mea, kone osi ia. Paka pau o tari he o tua kore whamore, koe hamea koe ke tau tari ai. O au ki a hia matea tau ki te o kui e whakamau ia ke ne au whangatu pe e whasisi tau tea o kauai ko uhi ko anga whakafonua pe e kei fusia o pe ia e ia o whakatatau ki e ne mea ka koe kuhinga ko aku e o mai e whainga uhinga ia he koutui ko nau tolu koni whakawhepaki i he taimini ka hoko te keisi ko ako nau loto whare te nau pe ue o whakamuange pe na e pasi ka koe nia ko ikai ko ia ko pe ko ko fusi au e lao. Kai ko uhinga ki ai solvesta. Iyo, malo bito Starek.
ko tui ko tainimi te tuanga le ko ke malolo le rei ko malo bito e fai fatongia pe mi tongana pe ku hoko mo pe foke taimi ke fa lava mai ke polo kalama update mai nga ngongo mi hena to ngai me fa fia foke ya ki ma tol ko ni muri ni ma fa nongo atu ke he mahino ka ma tol ke le le pe me ko to mo ke tok mo ke laki foki I tongana mo ke monu ia te ke ya o atu e COVID-19 ko ma tol ko he ni o le lockdown o le ma ata fa ngata mo le volo mo tol he na mo ke tawata ina te ke ya o atu mahaki ke sai o mo lotu pe mo ngawe pe malo apito pe mo kautaha mo kautaha South Pacific Loans ai ke fa paanga mai kautaha Vipon Media ke lava ke fa hoko ate ta ngahi polo kalama ke fanongo he kakai ngahi reo o kinauto ko ia kulava ke fa fe mai ke media kata mawaya ka toki hoko atu ta polo kalama I he whainga maari wawetaha pe malo apito ko te ha me te ke te tokan ke stare ke fa osiak Io, pausi aqui pe solvesta. Noa valungeau, valu, hiva valu. Ko ho mo I pe ke ki to lalo. Pe ko ho ta mai pe au ia ke fika ko ia ke ta lave. Pe te ke fie ma useni ti ko ho mo pe ku to lalo ke fie ma to pap. Oh, te ta ka stere tu po ke ma ki. Goia. Ke ki fa to pap, Goia. Ko winga ia lave ko fika pa ko hongo I pe ka mata ha o se ha pe kaki manatu ia no valu hiba valu ke uria ka sere tu po ke maki ne maki pa pe more atu ai o mosia alu atu ai mo feno ke aki a ho kai ha we moko gange ko ia ko ke fare ke ai sobre esta tongan kai ko atolo ute ha o lata hen o kai uhinga ko fatongia pe ka ono atmosphere ona ua soki e ko mo ita motolo no fo fare ngai taimi ka mau hipi rei ho pe motolo tu a he ni mo fia pe ko haia e to e baba he me no nga mo ta watai ke moni pe re ana ta fakamata me ai ke tonga pe tonga ke lanu mata pe tu ani ui pangai o ku ke molu malu e me kotoa pe o ku ke tala muka lelei kotoa pe e ponuan tuku ke pe aki na tolu ia ko po fakasio e covid e na ke covid pe na tolu ko na tolu ko fie fakasio lerei na wafe mai ke ta polo kalama ka ko fie reva ke fakaosi aki tala monua tu ke Vipon Media mo no foma o pe loto o a heke ki hema pe heke ki mata ko kai no ino to ita alu hanga tun ki mua o a te ke kilo holo sio ki hema sio ki mata he te ke iku o hange ko ka mitia ko o fakapaheke pe na piva piriti lolo tongu ia monua ke wa fatomia ku pai ka tal tok fei wa ke pa mari va veta ko ia malo pita stare ki mo ke u frahouse ke tu aki ko ia South Pacific Loans fa manato te tau programa e fiafi taimi fitu ai fiafi fa hoko ato e programa langa fonua a rei matu ai muri pe ki he osko e programa langa fonua re matu ai muri e whahoko toi mo ki programa wahe ai tau ataina Freud ko kautaha waka eni se misi tau ataina ko tau ataina Freud ki wawa upe motonga kotoa ai fia malo mo mea mai e kai pe malo no mamata e tau programa tau toki felonga ki ai fiafi I he hoko ai fitu ka mo mea Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko kautaha eni ko lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke abe ki tonga. Pē koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pē tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pē ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa valu ngeau, valu, hiva valu.
Pe te ke au tonu mai pe ki mau ofisi. I he whika ua o e Cavendish Drive i Manukau. Pe ko e ofisi i he whetaulaki anga o e Mount Wellington Highway pe mo Penrose Road i Mount Wellington. South Pacific Loans i he noa valungi au, valu valu, hiva valu, valu valu.